नमस्कार येवकार तुमकां. सध्या काउंटडाऊन सुरू जाला आसा काउंटिंगाचो आणि आमच्या बरोबर आसा गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर द पोलिंग. तुमचे एक्सपेक्टेशन कितें आसा सध्या? दोन्ही सीट येता, एक वन बाय वन येता. एक्झॅक्टली व्हॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन म्हणल्यार आमी आफ्टर इलेक्शन जेन्ना जाल्ले तेन्ना वी हॅड टोल्ड दॅट द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ गोवा दे हॅव वोटेड फॉर अ चेंज. आणि आम्ही सांगिल्लें की इंडिया अलायन्स काँग्रेस पक्षाचे दोनूय उमेदवार उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंयचे दोनूय सिटां ही काँग्रेस पक्ष जिखतलो हें आमी पयलीं सांगिल्लें. आतां एक्झीट पोल जो आयला तो म्हाका दिसता पयरचो एक्झीट पोल पळोवन somewhat BJP is just trying to create an atmosphere because they have realized की बाबा हे इलेक्शन आम्ही हरता. सो आय थिंक म्हजो सगळ्यांक रिक्वेस्ट ऑल द कार्यकर्तास बाकी सगळे जे आसा दॅट डोंट गेट डिमोरलायज विथ दीस एक्झिट पोल विच हेज कम. कित्याक सर्टन न्यूज चॅनल्स फॉर एक्झाम्पल तमिळनाडू वेर वी आर फायटिंग मे बी 9 they are showing we'll get 14. Certain places where there are 4 states they're saying BJP so mightily. So this is all an atmosphere which is being created because they want to rig the election, the voting, and they have realized की बाबा खंय तरी आमी हे इलेक्शन हारता. So atmosphere create करपाक this is a stunt. What is your exit poll for Goa? My exit poll for Goa I have told पयलींच की it is going to be 2-0. Congress is winning both the seats. एरिथमॅटिक्स आम्ही घातले. आय डोंट नो वेदर यू फॉलो अस, पण पयर आम्ही प्रमोद आचार्य कडेन इंटरेक्शन केले. तातूंत एरिथमॅटिक्स घातले. ते म्हणटा की सालसेतीन समज 50,000 लीड मेळून जायना, 60 ते 70,000 लीड मेळची पडटली. देन ओनली काँग्रेस कॅन क्लेम फॉर साऊथ गोवा सीट. See, I think this election is not basis arithmetics. This election is not basis calculations. This election has been people's election. People are fed up. People are tired with all these false promises. The atmosphere जो सध्या चालू आसा लोकांनी भायर येवन हें इलेक्शन लडिल्लें आसा. सो आय थिंक this poll is people's poll and let's wait for tomorrow. The picture will be out. Both seats you are saying India Alliance Congress candidates are going to win tomorrow. ओके. आणि एक आम्ही काल पळयले जयराम रमेश तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली और इन रिस्पॉन्स टू एक्झिट पोल तांणी म्हटलें की तुम्ही शेवटच्या मता म्हणसर बसून रावा. काँग्रेसच्या इलेक्शन एजंट्सांक सांगले जे टेबलाचेर बसतले ते. आर यू ऑल्सो टेलिंग देम द सेम थिंग? Yesterday we had a detailed training session for our north counting agents. Day before yesterday we had a detailed presentation training for our south Goa counting agents. आणि काल आमचे AICC चो we had a Zoom call with all the candidates across India, with our AICC president, with our leader Rahul Gandhi ji. And detailed everything has been discussed. To do's, what has to be done has to be told to each and every candidate. And we are following up. जो आमचो एजंट्स जे आसात तांकां आमी ट्रेनिंग दिल्ली आसा कितें करपाचें, डूज डोंट्स, and till what time they have to sit, which are the numbers they have to check along with the 17C, and when they take a count खंय बरोवन तांचे कडल्यान सायन घेवप. All these things we have given proper training to all the agents. So you are claiming victory of both the candidates? Exactly, because I am talking with respect to the sentiments of people of Goa. Are you both wise बसल्या काय म्हणून? Yes. After the elections, we had said we have done our detailed calculation, and basis that only the feedback जो आमकां केडरा कडल्यान मेळ्ळो, ग्राउंड लेवला वयल्यान मेळ्ळो, ताच्या बेसिसाचेर हांव आय एम टेलिंग यू ऑल दिस. लीड कितली म्हणटा दोन्ही सायडीन? No, we are not like BJP to talk numbers. I'm telling you that both seats we are winning. ओके. देव बरें करूं. यू आर गोइंग समवेअर अँड टू वाटेर कॅच केले. हे आशिल्ले अमित पाटकर, गोवा प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस पक्ष. तुम्ही पळयतात GNH.